Muri top 5 y'uyu munsi turarebera hamwe abagore batanu ba mbere batunze akayabo. Gusa uru rutonde twarukoze dushingiye ku mitungo y'imiryango yabo, ibyo bakora ndetse n'imyanya bafite muri guverinoma. Twanifashishije kandi ibitangazamakuru bisanzwe bizobereye mu gucukumbura imitungo y'abaherwe hirya no hino muri Afurika nka Fine Dark ndetse na Rwanda Trade.org ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Naho ubundi ngiye tugiye kubana ndi Umuhire Anacre. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Umutoni Sandrine. Uyu ni umuyobozi wa Imbuto Foundation. Bivugwa ko atunzagera kuri miliyoni enye z'amadolari. Ayobora ibikorwa by'abaterankunga bigiye bitandukanye muri Afurika nka UNICEF, UNFPA. Aye menshi akomoka ku mishahara yo muri ibi bigo, dore ko agiye anabibereye umuyobozi. Gusa hari n'amakuru avuga ko uyu mudamu ashobora kuba afite ibindi bikorwa by'ishoramari mu bucuruzi, nyamara bitajya bigaragazwa mu itangazamakuru. Reka nze dukomereze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga Akamanzi Claire. Uyu wahoze ari CEO wa RDB, abarirwa asaga miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Uyu bivugwa ko akavagari k'ibifaranga bitagira ingano abikomora mu mishinga igiye itandukanye yagiye ayobora, ndetse nasibe no kugiramo n'imigabane. Yagize uruhare mu ishoramari rihuza leta n'abikorera. Uyu kandi ni umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane ku isi yitwa Harvard, yigishamo ibijyanye na business. Reka nze dukomereza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Dr. Diane Karusisi. Amakuru avuga ko uyu mugore w'umunyarufaranga afite arenga miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Uyu ni umuyobozi wa Bank of Kigali BK, dore ko ahari n'ahakomora imari ye nyinshi, imigabane mu bigo by'imari bigiye bitandukanye, dore ko ashobora kuba afite ishoramari muri real estate cyangwa se mu bijyanye n'ubwubatsi no kugura ibibanza hirya no hino mu Rwanda. Reka nze dukomereze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Zafat Mukarega. Uyu abarirwa asaga miliyoni 15.7 z'amadolari y'Amerika. Niwe nyiri kaminuza ya Rwanda Tourism University College RTUC. Uyu kandi yagiye ashora no mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'imiturire hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nze dukomereze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga First Lady cyangwa se Madame President Janet Kagame, abarirwa arenga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Amakuru avuga ko aya mafaranga yakomora muri kampani ikomeye cyane, dore ko afite kampani ya Ritiko ndetse akajya n'imigabane muri Jar Transport. Imishinga igiye itandukanye nayo imwinjiriza gatubutse nka Imbuto Foundation, Unit Club ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, dore ko hari n'amakuru avuga ko afite n'imigabane mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibizwi mu Rwanda nka FAO Girls School, ikigo cy'abakobwa gusa giherereye ku Gisozi, dore ko afite n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, dore ko ikindi kivugwa cyane Esther Matuna Shorongi n'ubundi giherereye mu karere ka Nyarugenge hariya Shorongi, dore ko uyu mudamu afite n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa ntabwo bijya bigaragazwa mu itangazamakuru akenshi, dore ko ari nawo muco ku bagore b'abaperezida bose b'ibihugu byo muri Afurika. Ese wowe urabona uru rutonde nta muntu uburamo? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Mushimiye ko wateze amatwi ikiganiro. Niba wagikunze gihe like, ukande subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bikomeze bikugeraho ku gihe. Naho ubundi nje twabanye ndi Umuhire Anacre. Komeza kunogerwa na gahunda za TV Rwanda. Ciao ciao.